muri teritwari ya Walikale ngo inyeshyamba za M23 ubu noneho zirimo ziritegura gufata umujyi wa Pinga. Ibi ngibi nibyo FARDC irimo iririzariza ivuga ngo M23 ngo ikomeje kutugabaho ibitero ngo ku buryo ngo yenda kwerekeza no muri Pinga, igafata Pinga kubera ikibuga cy'indege. Ni mu gihe muri Tanzania rero ibintu byazambye. Perezida Samia Suluhu Hassan ngo yafatiye ingamba ngo abarimo n'abanyarwanda ndetse n'abandi banyamahanga ku bijyanye n'imirimo ngo iciriritse igomba gukorwa ndetse ngo igakorwa n'abenegihugu. Ibi ngibi ni biki banyarwanda? Ngo wayikaze uwakoze subscribe, wowe utarayikora ngira ngo niko kanya ngo ukore subscribe, ubundi tujye tubana mu makuru atandukanye tukugezaho, yaba amakuru ya politiki, diplomasi, umutekano, ubutabera ndetse n'utundi. Reka duhere kuri iyi nkuru iri kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Kongo. Iri kuvuga yuko ngo M23 yaba iri mu myiteguro ngo yo kuba yajya gutera agace kitwa Pinga gakomeye cyane cyane ko karimo n'akabuga k'indege gakunda kwifashishwa mu kuba bagemura ibiribwa cyangwa se n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Gakora impamvu M23 ishaka kukigaburira. Ngo muri ibi ngibi ngo impamvu yabyo rero ngo FARDC ikaba irimo irarega ivuga yuko ngo M23 irimo irongera imbaraga nyinshi cyane mu gace kahitwa Kateku. Akanga kari muri groupement yahitwa Ikobo, aho ngaho n'ubundi ni muri teritwari ya Walikale nk'ibisanzwe, hakaba muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bikekwa ko rero ngo yaba irimo iritegura kuba ngo yagaba ibitero muri uyu mujyi wa Pinga. Amakuru dukesha ikinyamakuru Actualite.cd avuga ko ngo umusada w'ingabo n'ibikoresho bivuye ahitwa Ibulesa ngo byatangiye kugera muri ako gace kuva guhera ku wa kabiri ushize ku itariki ya 29 Nyakanga. Ngo abarwanyi b'uyu mutwe rero ubu ngubu ngo bafashe ibirindiro ahantu h'ingenzi muri kariya gace ngo kugeza ubu, ariko ngo biragoye kumenya imigambi y'izi nyeshyamba za M23. ngo icyakora bamwe mu babikurikiranira hafi barakeka ko ngo haba hari gutegurwa igitero gikomeye cyane, igitero simusiga cyerekeza mu mujyi wa Pinga. Ni mu gihe kandi nanone amakuru atandukanye avuga kandi ko ngo umusada kuva kwa kabiri ngo wakomeje werekeza mu cyerekezo cyahitwa Rusamambu ndetse naho hitwa Bukumbirwa ngo kubw'intego imwe yo gutera no gufata umujyi wa Pinga. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakaba rero bahamagarira inzego zibishinzwe gushimangira ingamba z'umutekano mu gace gakikije Pinga mu rwego rwo guhagarika kwegera imbere y'inyeshyamba. Ndetse uwitwa General Masunzu ngo akaba yaratanze itegeko ryo kuvuga ngo mubareke, ariko noneho nimubona bagabye ibitero aho ngaho kuri Pinga, ati ndabizi namwe mwarikusanyije muzabakorere ibyamfurana. Muri make rero akaba ari ibyo ngibyo biri kuvugwa ku bijyanye n'ibitero biri kugabwa cyangwa se M23 iteganya kugaba muri aka gace ka Pinga. Ibi byose bikaba biri kuba mu gihe bije bisanga n'ubundi imirwano ikomeye cyane yabaye muri weekend ishize, by'umwihariko kuwa gatandatu no ku cyumweru ndetse no mu rukerera rwo kuwa mbere. M23 rero ngo ikaba ikomeje kwigarura uduce twinshi dutandukanye, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi ndetse no muri teritwari ya Walikale, ibintu bitishimiwe na gato na FARDC. Gusa M23 ikavuga ko yigarura tuno duce kubera ko nayo iba yamaze kugabwaho ibitero, bityo ngo akenshi na kenshi ubundi ibitarigamije kwigarura tuno duce, ahubwo ngo ari uko bayigabaho ibitero
ubundi ngo nayo yarangiza ikegeza inyuma umwanzi, hanyuma kwa kwegeza inyuma umwanzi akava muri ka gace yari asanzwemo, bityo M23 ngo nayo ikaba yakagumamo muri ubwo buryo, ariko ngo gahunda yayo ngo kutari ukwigarurira utundi duce. Ibi ngibi rero biri kuba mu gihe bano bantu rwose mwoka byaramwe bari mu masezerano aganisha ku mahoro. Ibi bintu biraza kubahira cyangwa ntago biza kubahira. Naho leta ya Tanzania, Madamu Samia Suluhu Hassan akaba ari perezida w'iki gihugu, akaba rero yashyizeho amabwiriza abuza abanyamahanga bose gukorera ubucuruzi buciriritse ku butaka bwa kiriya gihugu. Ibi bintu abantu bari basanzwe bakora buno bucuruzi buciriritse, wavuga ngo baraza kubaho bate? Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda w'iki gihugu yitwa Selemani Saidi Jafo, niwe ngo washyizeho ariya mabwiriza, ndetse ngo muri aya mabwiriza yo kwa 25 Nyakanga 2025 Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ya Tanzania ikaba yarakumiriye abantu bose batari abene gihugu kugira uruhare byibura mu nzego 15 z'ubukungu. Izo ni zihe? Turaje tuzigarukeho. Ni inzego zoro zirimo ubucuruzi ngo nk'ubwa serivisi za mobile money, harimo gushinga inzu bogosheramo cyangwa se salon de coiffure, ndetse n'izitunganyirizwamo imisatsi, ndetse ngo no kudandaza ibicuruzwa cyangwa se wavuga ngo ni ukuzunguza, ni kwenda wabyita. Ibi bikorwa rero birimo gusana za telefone, harimo gukora delivery y'ibicuruzwa, harimo kuyobora ba mukerarugendo, harimo gukora ubucuruzi bw'amazu, ndetse no gushinga za radio na televiziyo. Nabyo biri mu byo abanyamahanga barimo n'abanyarwanda babujijwe ngo kongera gukorera muri iki gihugu cya Tanzania. Leta y'iki gihugu kandi ivuga ko ngo ari amabwiriza agamije gufasha abanyatanzania kubona amahirwe yo gushora imari, ndetse no gufasha abacuruzi bo muri kiriya gihugu gutera imbere. Akaba ari amabwiriza icyakora anyuranyije n'amasezerano agenga isoko rusange ry'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, yemera ukwishyira ukizana ku rujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abacuruzi, umurimo na serivisi zose zituruka mu bihugu bigize umuryango wa East African Community. Ni ibihugu rero birimo Tanzania, birimo Rwanda, birimo Uganda, birimo Kenya, Uburundi, birimo Sudani y'Epfo, birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ku mwisho hakazamo n'igihugu cya Somalia. Kuri ubu rero nyuma y'ari amabwiriza bikaba bisobanuye ko abanyarwanda kimwe n'abandi banyamahanga bakoraga ubucuruzi buciriritse muri Tanzania ngo bagomba gufunga imiryango, ngo bitaba ibyo ngibyo ngo bagafata ya mari yabo bakayihereza bene gihugu, abenegihugu bakaba aribo bandikwaho za business. Muri make bakaba aribo ba nyiri business, hanyuma wowe ukaba nk'umwunganizi wabo. Ariko ibi ngibi biteye impungenge z'uko umwenegihugu yamaze kwiyandikishaho business yawe mu mafaranga yawe, iyi ngiyi ntabwo yabikiri yawe, urebye nabi yahita nakubirindura bakwirukana gutyo, kandi ibyo ngibyo ntibisanzwe. Kugeza ubu rero ngo ntacyo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ngo urabitangazaho, by'umwihariko kuri iki cyemezo gikakaye Tanzania yafatiye abandi bene gihugu. Akaba ari icyemezo icyakora byitezwe ko gishobora guteza umwuka mubi mu bihugu n'ubundi bigize uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ukibaza, ese abanyatanzania baba mu bihugu, wenda n'urugero abanyatanzania baba mu bihugu birimo nk'u Rwanda, bo babayeho bate? Ese bo babujijwe gushora imari mu bucuruzi buciriritse? Ese mu Rwanda nta bantu bo muri Tanzania bahakorera business bafite amasaro de coiffure? Ese nta bantu bo muri Tanzania bakora izi gahunda za sinjya muri byitwa za M-Pesa n'ibindi, mbese business zitandukanye? Nta banyatanzania bari mu Rwanda cyangwa bari muri Kongo cyangwa bari muri Kenya, mbese muri bihugu byose n'ubundi bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari bakora izi business?
ese niba Tanzania ikumiriye abantu basanzwe bakora ubu bucuruzi buciriritse bo muri ibi bihugu byose bya East Africa bari basanzwe bakorera muri Tanzania, ikaba ibakumiriye muri ubu bucuruzi, bivuga ngo ese n'ibi bihugu bindi bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse n'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, ese ibi bihugu byose nabyo bifata umwanzuro nk'uyu nguyu bikumire abenegihugu ba Tanzania bari muri ibi bihugu, cyangwa se bukumire abandi benegihugu b'ibindi bihugu, hanyuma abenegihugu babyo gusa abe ari bo batangira bakora izo bizinesi? Ese kuri wowe ibi ngibi urabibona gute kuri Tanzania, cyangwa n'ubundi buri gihugu cyakagombye kuba gikora gutyo ku benegihugu bacyo? Ngira ngo wasigamo comment aho ngaho z'ukuntu byumva, ubundi ibindi ni ugutegereza tukareba icyo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba uri buze kubitangazaho. Hanyuma rero reka ngushimire cyane we dukunda kubana mu makuru yacu atandukanye tukugezaho, ndetse ukore subscribe niba utarayikora nawe wayikozeho, reka ngushimire cyane kuko ni ibintu by'ingenzi. Hanyuma rero tuze gusubira no mu yandi makuru ya politiki, diplomasi, umutekano n'ubutabera, kandi nkubwira ngo uko mbakunda ndabizi namwe niko munkunda, uko munkunda niko mbakunda. Tuze gusubira no mu yandi makuru.